holudia bisini samsani seminar ini cinio di Brahmato cini buku hiron mala hai join di paika hiron mala te pini bodol bono bele kena hambai sung di Brahmato ningui di WF ningui YTF ningui sung bono kabai kunda lamsogo amma hai kena o area o jadi debu TPF kanya tangkai BJP kanya tangkai IPF di kanya tangkai cini makhani tanjo khai jengbai baksa cini hati da pari bagai sang jangan bagai obogo mune bagai ini je hiron mala bini net ditewo bini bodol bo ya kari cinti Pramota hapaiman bagai bono bele kena seng hambai mariwo ebong khabai kubai seng lam to jago hambai angagi angko tipe ni sisiwa tong angko member tamani Kamu di Pramota buat rano hambagai, angoro hamsana hambagai, oro pakai. Bomo hai matong kaze neng tini oro play. Kaham lama nunggu nyang. Buwa rano tam sana musung. Bomo hamza mungya pernah musung. Bela nya kak hamnya pernah ham. Mbak ini sini mo. Angku mungkin. Kami. Đây khả năng là có con cô được thảo luận nó cái đó thằng tay lấy nó là mát sao đấy từ rất là lo rác hay gì phòng đến chúng ta thấy trong năm rồi từ con thằng tay lấy nó anh chỉ kita thao lo cái aku baik kali aku baik kali là từ phát ra cái đó là cái gì rồi phát thấy nó đấy tay này chính vì con này là hôm nay chúng sẽ tới ini bangsa Jawa apa saya bilang kalau orang kita itu terbaik. Tapi hingga semenjak kereta terbaik sama ini Timra ini menjaga kami baca Timra mana. Abu Ahmad juga ada orang orang sebab sungai sampai jalan beberapa tim dokter saya menjaga mungkin kami pun isi buat sebentar selesai bingung orang isi apa lagi. Hai pun berkat orang so normalnya dia sini bukan kan dia agi Afrul Rasulullah dia semua orang maya sini juga sama maya kan asal sultan tapi bukan sama sultan itu saya lihat orang kisahnya hanya tawai takro norok kampanye kotorai norok senang family senang lagi tawai Ciri satu orang bersentuhan salai, sim tulisan berkali 2023 tulisan sarkat tu memangkai, orang para high school, semua school kahal kayaknya, orang para school, semua pasar kotor kayaknya, nongi mangkai sokai satu mangkai. Orang kemudian sembunyi, ini amal menongi tangan naik, contoh